Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At to'y distoryangin Kampinalwan, Balawan no Ragsa. Dito'y drama tayo, Doming mabali namin. Dom, agsursurat ka, anong amaturog ka? Ha? Dumdumugam ta keyboard ti computer mo. Saan mo't ngagkut-kut ti dagiti ramay mo? Ang nakapundo mo ti may nga imam di tamaws mo. Eka, agpampanono tak iti suratak. Palusot ka pa'y laeng mat. Anya? Sinirip ko tarupa, ngum nakakidam ka. Kwa. Kunak man no, mabayag kay diyan tanana. Kuma? Ngam umayak agpalas tagudong kami. Aya. San kang hagdanag? Ta sumangputak no daw. Sa angak mo ti rice cooker, ta masidan tulaangan ti ilutok no sumangputak. Una. Nawaya kang agsurat. Ayaw kayam. Anya ti kayat mo agatangag amasida, ha? Gumatang ka man iti chicken feet, mayadubo. Tayo lang. Wala na. Kinatang man, no, dapay madanon mo a presko anatang. Sige. Gumatang ka man pa iti sa bagayam. Tanin, naibusan tayo, ginatang mo, hindi na minsan. Alang nga rod, tagpalasak. Amangan numatagtakan ni nanang amang uray kanya. Napanan ni Rosa. Agsuratak maten, tapno adamal Pasko. Adaman ang awag ni Sir Philip iti drama production. Ang anya nga iti suratak. Awan sumrak ang idea iti ulok. Jesus. Na ito'y manti ko na akon. Husto launa awan sumrak nga idea kat dahito iti ulag. Iridap ka, tabarang no ada may tagtagainap ko suratay. Men, keep on firing! Saan tayo nga palubos sa datay tiyabakan na itikabusor? Sarinto kayo, Gab. Kumlib ka na yung bag. Di na pagkadadagan, tingin di Portugal. Sige,
Sarunsurin tayo dagiti kabusor. Saan tayo sumuko, kadakwada? Magkiragat tayo, kadagiti soldado! Commander! Babae gahem ti Commander da. Rabiin nanang, ingkay maturugan. Saan na ka makaturog? Sana sumina iti panunot ko ni Tatang Mau. Kas kaila di pala naruwamot iti kinasoldado na. Kunak ngamin nga gritiron ngam di namit kayat. Uray ni Doming mabalin na ko matag early retirement. Basta sigo ni ti damag kat aktibo dagiti rebel iti di akabambantayan. Wan kano nga rod nanang, sinakop dan sa kanupay ti may sa barangay. Nagluhkon dagita. No pa da programa ti agda mga administrasyon nga alukuyan dagitoy a rebelde. Wano mangkon kontra iti turay tapno sumuko kan mga barwanan. Narigat ang mapasamak day tarusa. Adda pangulwenda amang supsuporta kadakwada. Gamti dakas nga rod, agkakadaraan tayo matlaang. Agpapada tayo a Pilipino, no pa'y nagduduma a puli, tinagtaudan tayo. Pudno day ta. Ay, imbes nga kay-kaysa tayo kuma. Agingga iti adda dagiti gamrod. Narigat. Day ta pa nagkay-kaisa. Ay, makaturturog ako nanang. Maturog kayo matan. Talaga naturid dagiti rebelde. Pinkaslasaan da maibusan iti bala. Huwag nga rod sa rentaw. Tinakaskas daaw. Babae pa'y sa tidaduma. Kanti Commander da ko nama. Huwag nga rod man. Sanlaangan alalaki ti agrebelde kan aglemlemeng iti kabambantayan. Ay, adda pa yun babae. Dapat kiti dagiti agtutubo si Murot. Sa rentaw. Huwag nga rod tingin tayo. Kaduan nakanupay dagiti estudyante nga gadadal iti universidad. Masapula sumuko kumara kita. Tadi madadala mamimpinsan ti biyagda. Nabilig ngamin dagiti pangulwanda. Ay tangaron. Kan sabali a doktrina tinay pasagupsep kadakwada. Ay kasano nga rod ang tingin tayo. San tayo kadipay apumanaw iti daytoy apasit ti kabambantayan? Saan pa sa rentaw? Mas ka na mamimpinsan na makontrol tayo ti pwersa na iti akabusor ti turay. Alakit, kuwan Ay kasano ka pa o ti panagtalinaid tayo dito? Awan makaibaga, adda na iti da misyon ka na tayo. Masapol na makontrol tayo ti pwersa na iti rebelde, nga adda iti dayto akabambantayan. Kasano nga Commander? Anya ti plano mita? Agtalinaid tayo pailang dito. Nung maikan tayo iti gundaway, rautan tayo dagiti soldado. Wano saan? Ambuson tayo ida. Nabilag dagiti armasda. No kasano kabilag ti armasda, kastamat ka na tayo. Wan mutkit di, Commander. Iso adi tayo rumukma kadakwada. Makaala tayo kuma iti hostage tayo kadakwada. Nang runa kadagiti opisyal da. Dayta ti may sakayat ko. Kat iso ti pagbalinin tayo a hostage tapno makapagdeman tayo kadakwada. Men, get ready. Ituloy tayo manan ti agsawar iti kabambantayan iti posible nga umok na iti kabusor. Kanayon, anak kasagana kami, tingin tayo. Yung naskan na pasidapon nyo ti matayaw. Mabalin nga dalang na iti kabusor nga palpaliew. Awan pariko, tingin tayo. Sige, get ready. Exact 700 hours. Agtig na tayo. Banagpagan tayo nagiti kabusor! Laban ka kadwa!
no ti maibos ka na tayo? Sige, banat! Sige, sunsunan tayo na. Saan tayo nga palubos at tayo ti pasukunda? Pagdala punta na kadwak. So di na tayo ni Sargento Kayabkab. Ay, Sargento! Sargento Kayabkab! Ay, sa di nung katanda ito nakadandanunak. Wanan manggagwa putok. San kumiti na masurutan ti ayan dagiti kakadwak. San kumiti mabalintag pukaw. Tama nga numangag dagiti kabusaon. Saan ka ngagtag na iti nagtakram, soldado? Ingatom dagiti imam, soldado. Dakas na tuwin. Pasing armado dagiti ng lakop kanya. Agtumpal ka, no di mo kahit apabatakat na sabot-sabot yung ulo. Agtumpal ka! Dita, nakangaton dagiti saka kay imbak agraman paltok ka. Sige. Alaan, daras ha! Katikuyan tayo, hindi pa pala tayo! Komandar! At dan hostage tayo, Komandar! Ay, salbag. Kasano da ito yan, Teniente? Saan tayo mo na masapulan ni Sargento Kayabkab? Wan nga raw. Nung napatay da kumadag iti kabusor, nakita tayo kumatibangkay na. Dakkel sungsung batak na ito kaniro sang asawa, Corporal Marquez. Dayta na. Kagura naklakid de, nagpapankin katugangak asupay. Teniente, Ibagadan taon, abinaybayak, tangamin kagurgura nakti katugangak alalakay. kasta ka di. Sus, dakas dayta ang Teniente. Masapul nga rod asapulan tayo ni Sargento Kayabkab. Uwain, Corporal, uray anyat mapasamak, saan tayo asardingan? Saan tayo apumanaw ditaw? Aging kaya saan tayo amasarakan ni Sargento Kayabkab? Si bibiyag man, wano na tayo. Awan, nanang. Saan ka makontak ni Doming? Ang mga no daday di kabanbantayan kat awan signal ijay. Kasano nga rudan, abusta saan agsardeng ti panagtibtib payok. Diyak maawatan, itala makarik na akiti kastoy. Nanang, Ay, dan samot da ka sa napasamak ka nakwadaan. awan mo nga ta. Apay nga ruda kastoy latan ti panagtib payok. Bunga lang siguro tinalaos a panagpampanunot yung kinitatang dayta. Ay, San abali? Awagak tumanan ni Doming na madamdama. Barang na makontak kon. Commander, ano ti aramidon tayo iti balod tayo alakay a soldado? Salome, anya ti panagkitam ken kwa na. Commander, lumakayan. Dandani siguron agritero a soldado. Ngam, napunar pa'y lang. Agpada ta, Salome. Ket, sayang no patayin tayo. Talaga akailala, Commander. Gusto ka? No, patayin mo't laang. Ibalatom la kanya kun, Commander. Anya, nagkunapatayag, Salome. Ha? Anyat, kaya't yasawan, Commander. Kaya't ko ang makadan na. In short, agbaling nga asawa. Anya? Kasta ti panggap mo, Commander. Wun, kaya't ko ti mangala iti pulikan ko na. Agpada tagayam iti panggap, Commander. Anya, kasta mo ti panggap mo.
Talaga nga awan tingin ti. Nalawa mo tong tinasawar tayo apasat ti kabakiran. Ngam awan ni Sarento kayabkab. Roger. Kun dagiti rebuilding nga amasuna. Parikot ko nga ron, korporal. Sana mabalin nga agawid tayo. Wanag subli tayo ti detachment kam tayo. Adi tayo imkantuan ni Sarento kayabkab. Masapul nga agsubli tayo tingin ti. Kalpasan na. Baliwan tayo ti mang birokin ko na. Roger. Saan ko nga mo no kasano ang naisina ka na tayo? Sorry tingin ti. Pasaway na maminsan ti katugangan nyo. Naita nga ron, Kate. Ang awan mo't maramidak. Anya nga rod itan, tingin ti. Malumanan. Kapilitan, nagsubli tayo iti kampo tayo. Bilen. Ngaminton bigat. Ituloy tayo ti mang birok ni Tatang. Sargento kayabkab. Ala, Sargento Bustillo. Mangan ka iti adaw. Agpapigsa ka. Tama isabak ka iti ranget enton madamdama. Ranget. Wan. Paguy-uyen mitidilam. Anya, sino ti karangit ko kan anya arangit? Gabo! Gusto ti ko na ni Sanome. Dua kami akagabaw. Ay nang, da kayo, kagabaw. Wan. Kat. Anya. Agkagkad ka. Agad-gad ka? Ay, susapo. Yan. Sabali, agabo. Nagmayat ko man ngayon. Dua kayo akagabaw. Sabali, tagragsak ka man. Anya. Anya. Agpili nga. Paltog, ikasa. Bahala. Wan na ragsak. Ay, Jesus, ay nang, Maria Kusina. Magwantarak nga sa sakit atwa nga amasuna. Awaden, sandan ang mabirukan ni Tatang mo. Awan nga rod nanang. Nagkarini dumeng at idagsar ng amang sapul kin ni Tatang. Kasanon no pinatayon dagiti kapusor. Nanang. Uray pasaway ni Tatang mo. Saan ko mo kaya takas talatan ti mapasabak ko na Saan mat nga taan, nanang? Kayat ko pa'y kumanda kubed. Tada babati adapunan no makrimed. Ngamti kasta saanin ang makita graman bangkay na. Anya, naragsak ka, Gustido? Naggasat ka. Agasam day ta. Dua kami akaidam. Nakabsut ako sa anak ko na makabail kan makapagbayag. Isungarod nga agpapigsa ka. Mangangkay ti adaw. Agyaman ka kitdi, tadwa kami ang makaidam. Saan kan nga agreklamo no kayat mo tagpaot pay? Naggasat ak ngagpaiso ngam. Kastaw na imute nakabsut ko. Saan kan nga agreklamo? Tano saan mo akabailan ako nam? Patayin da kalangan. Anya? Ay, palubusan dakla na makasubliti kampo may. Nagkunakan ka? No isublida ka man, may sakan abangkay. Anya? Kas itinakunak. Agpili ka langan. Bala, wen no ragsak. Wen, karikatak. Basta ko mapalubusan dakto maten. Sige, mayatak amang palubos kang ka. No, masikuga ka. Anya? Kasta akmat, ngam aginggat sa anak pay ang masikog. Agtali na id ka iti sidong mi kin ni Commander. Anya? Sa anak sa matay tinagsang matag. Itinapalalo. Abando gamakigabo ka na kayo. Agyaman ka pa'y kitiya. Agyaman ka pa'y kitiya. Anya? Gaputa, matay ka amapnek itiragsak. Husto ni Salome.
Si kapailat kagasatan. Matay ka ngam agragsak kapay nga umuna. Komandar! Komandar! Ito sa pataw! Anya? Komandar, dakasen. Umaydan! Makiranget tayo. Wano aglibas tayo. Ibatid ako man dito. Ay, nagkuna ka ibatid ka? Aglibas tayo pailaan. Umaykan, Gusilo! Saan da ka away-awayaan? Ibatid ako dito yan. Saan na pa anak nagragsak? Isong agpili ka! Bala! Wano ragsak! Awanin kaya't ko kadagit na adwa. Salbag ka! Alakit din! Pumanaw tayo dito, sakbay ang makaasidag dagiti kalaban. Dumay! Isa lang anak ko ba? Hatang, sarento kayab-gab. Sa dinutoyan mo. Sa dinutoyan. Ay. Hanggang mo na. Taga-inap na kaya. Kunak na pudno itayan. Ditan kagayem tinagibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.